05879 Lengsinbiro, Lem Namit Lahingzeri, Mafamna, Yaripok Excellency Opticals, Yaripok Hospital Gi, Hek Mayuk Nabada Lazeri, Sankar Devanatranayadagi, Training Lorok Laba, Certified Optometrist na, Mid Nungaitaba Simbalaying Magimatakta, Anoki Power Pivada, Point Amato Chenaba Latana, Error Free Eye Testing Taubungamba, Anobokolaikia Season Aduna, Mid Pulaying Zeri, Nungtiga Yupunipan Makadigan Numida when Pumanga Fauba Hangzeri. Loinana matamga chunaraba ningthizaraba anoki frame kaya mafam asida phangwigani akupa marol gidama 9654841711 amukhana 9654841711 ngasi moleng sinbiro Yaripok Excellency Opticals Yaripok Hospital gi hek mayuk nabada leisari anok lebida chada kun fawbagi kanabasi phangbiho अहानबदा मरुइबा पाउ लैंगाकी एम्प्लॉयीसिंगी अनौबा ट्रांसफर पॉलिसी चटनाबा हौख्रे इम्फालदा लैबा लैंगाकी क्वार्टर सिंगदा चर्च यांखै हेना लोगी वांगमुदा सजली थांगज नुमिता माइरोई सिंग बेग पुनने स्कूल कहनबा चटनहालगनी टीएच बसंता कांगलोन काइना क्वार्टर दा लैशिलंबा कुनगनिपान मसक खंगले पोक्सो एकता मियोई अमा चाही तरागी मिहात पीख्रे मणिपुर फाउदना पोखिबा सना केजी तरागा मंगा असमदा फारे तेलीपति दा बम पोखाइबदा अमा सोकले पुलिसना पोखाइ हनबनी हाइना इरांग हौरख्रे अहानबा ओइना ऑर्गेनिक की याइंगंग अकंगबा मैट्रिक टन तरा हरियाणा दा थाख्रे जीपीएस हापलबा हाईवे पेट्रोल गाड़ी सिंह डीजीपी ना लमथाख्रे हौजिक पाउ मचा ताना पिजरी मॉर्निंग न्यूज़पेपर ताबिरिबा सिंहबु निर्मला थांगजमना अहानबा मक्तदा तराम नोक्सरी Manipur Lengaki employees singi oiba policy for transfer and posting of government employees of the state of Manipur haina mingthon ba anoba transfer policy chana bahaure haina lengakna gazette notification thokre Manipur gi chief minister secretary Dr Rajesh Kumar na thokiba notification asigi matung inna anoba policy asina lengaki employees transfer amadi posting thaba matamda hena transparent oibada natana achan mirai naiba थौंगदगी ngakthok pangamgani adum oinamak chief minister gi ayaba yaurabadi employee amabu matam amada hektamak transfer tawba yahalle hairiba policy asi lengaki makhada ha leiriba department sing agency commission singbada chatnagani policy asigi matung inna lengaki employee amana post mafam amada leibagi matam asi yamdrabada chahi ama makhai loinana yamlabada chahi ahum oigani Karigumba employee asi posting mafam amada chahi ama makhai phana leitrabadi transfer tawba yaroi officer singi oina makhoigi service peratta yamdrabada chahi mapandi ching da mathau tawgadabani loinana mathau ningthina tawba official singna makhatana chingda adumak posting takhige hairabadi chahi ahumgi mathakta hena leithaba yabagi khudong chawa pigani hairi aruba posting mafam sing
खंदोकपगी थबक डिपार्टमेंट सिंगना डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल गा तानरगा लेपकनी लोइनना एम्प्लॉई सिंग ट्रांसफर तौबदा IT based man power management system सिजनगनी लेंगा की ट्रांसफर अमसुंग पोस्टिंग असी अयाम्बना फाइनेंशियल इराई लाइरबा फाइनेंशियल ईयर लोइरबा मतुंग अप्रैल अमसुंग मे थादा पांगथोकनी इलेक्शन गा मरी लेनबा एम्प्लॉई सिंगी ओइनदी इलेक्शन डिपार्टमेंट का तानरबा मतुंगदा लेपकदबनी ओजा सिंग ट्रांसफर तौबगी ओइनदी चाही अमगी एकेडमी सेशन लोइरबा मतुंगदा खक्तमक तौगदबनी गेजेट नोटिफिकेशन असिगी मतुंग इना करिगुम्बा मतै मनाव अनिमक लैंगा की थबक तौबा तारबदी यारिबा मखै मखोई अनिमक चप मानबा डिस्ट्रिक्ट अमदा थमनबा होनगदबनी हक्चांगी फिवम तोंगालबा सिंगी ओइनसु मखागी मसागी मयुंगी मनाक नकपदा पोस्टिंग तहाननबा होनगदबनी लोइनना मसागी अनाबा लैबा ऑफिसर सिंग ओइनसु मसागी अपांबा पोस्टिंग मफम खन्नबगी खुदोंचाबा पीगदबनी हाइना फोंगदोखे इम्फाल की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा लैरिबा लेंगा की क्वार्टर सिंगदा लोन यादबा मवोंगदा लनाई मियोय अमदी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना चार्ज यांखै की मथकता सजिल्लगा लैरी चाही कुनलोंग की ममांगदगी क्वार्टर द चर्च सजिल्लबा हाइबगी वाथोक ओइदुना लाख्रबसु लेंगाकना उसिनदबा लैरमले क्वार्टर पाक लंबीना चिंगबा मियामगी मफम सिंग असिदा चर्च लाइशंग मोकना चिंगबा सिंग लाइनिंग मरी लेनबा मफम सिंग साबी यारोय हाइना सुप्रीम कोर्ट ना कुमजालिसिंग अनिगा सुमना मापंदा रूलिंग पीखिब लैख्रबनी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अदुगी मतुंग इना लैबाक असिगी स्टेट सिंगी लेंगाकना अकनबा मियेंग चंगदुना मियामगी ओइबा मफम सिंग असिदा लाइनिंग मरी लेनबा मफम सिंग सेमगतपा यारोय हाइना अकनबा वाफम थमखी मदुदा थोरकपा लॉ एंड ऑर्डर की ओइबा प्रॉब्लम सिंग अदु स्टेट लेंगाकना मपुंग फाना लाक्सिनगदबनी हाइरिबा ऑर्डर असी स्टेट सिंगदा मपुंग फाना चटना हन्ननबा चीफ सेक्रेटरी सिंगना यंगसिनगदबनी हाइनसु पनखिबनी इम्फाल एरिया दा लैरिबा लेंगा की क्वार्टर सिंग असिगी कम्प्लेक्स मनुंगदा साजिलिबा चर्च सिंग असिगी मतांगदा क्वार्टर सिंग असिबु पानरिबा PWD की अवांगबा थाकी ऑफिशियल अमगा पाउसे असिगा अखन्नबा उनबदा महाकना हाई इम्फाल एरिया की ओइना लैरिबा क्वार्टर कम्प्लेक्सिंग हाइबदी लांगोल हाउसिंग कम्प्लेक्स गेम्बिलेस लम्फेलपात मेंजरखोल DM कॉलेज सेकेंड MR गेट बाबूपरा संजेंथोंग अमदी ट्राइबल कॉलोनी न चिंगबा मफम सिंग असिदा पुन्न चर्च यांखै की मथकता लोन यादब मवोंगदा साजिंदुना लैरी मसी सही खरगी ममांगदा डिपार्टमेंट असिगी माइकैदगी सर्वे अमा चथबदा खंगबा गमखिबनी मसिगी मतुंगदा अनौबा चर्च खरसु सगलंबा याबगी ओइथोकपा लै अदुबु हौजिकमक्की ओइनदी करंबा क्वार्टर कम्प्लेक्स दा चर्च मसिंग कयाम यामना लैबगे हाइबदु चपचाना हाइबा ngamdri हाइना फोंगदोखे CS की थबक पुबगी मतम सांगदोख्रे मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी CS डॉक्टर राजेश कुमार की सर्विस की मतम था तरुक सांगदोख्रे महाक चाही असिगी डिसेंबर 19 फाउबा CS की थौ पुरगने हाइना DP ने ऑर्डर थोख्रे मणिपुर लेंगा की स्पेशल सेक्रेटरी DP निंगथौजम जियोफ्रीना थोकपा ऑर्डर असिगी मतुंग इना वाफम असि इंडिया गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन की अयाबा मांगदौनना लौरबा तुंगदा ऑल इंडिया सर्विस रूल्स 1950 के 8 की मखादा थोकिबनी हौजिक चीफ सेक्रेटरी ओइना पुरिबा डॉक्टर राजेश कुमार की थबक तौबगी मतम असि लाक्लिबा जून 19 दा लोइरबनी अदुबु था तरुक सांगदोकपगी अयाबा पीरदुना चाही असिगी डिसेंबर 19 फाउबा सांगदोहनखिबनी हाइरे
Manipurda lairiba government amasung lanai gi loisangsing mahisangsing mahitamliba mahiroi khudingmak thangjanumit khudingi school bag pudana yaudana lakpagi mathang mamang thakta semlaba kanglon adu nauna chatna hallagani haina education minister Thaunaujam Basantana phongdokre UNACO gi managing director and irabantana luchingba team amaga ngarang nungthil All Secretariat Labor Office da unabada Education Minister T.S. Basantana haiki thangjanumit khudingi mahiroi singi school uniform setragasu school da lakchabada athingwa thamloi mahiroi singda aikhoigi system na polum ama thongatpasi pamde khunai asida lairiba mipum khudingmakna soidaba asoiba system sing asi chumthoknaba honabada mangonda afaba wakhalon pirakpada lawgani Jahi nauriba mahiroi singda aikhoigi laibak ningbagi isai tamba hauragani mapung oina state song amasung lauthokraba sana laibak Manipur tambigani asiga loinana makhoigi mahiroi singdasu janagana tambigani haike mahiroi sing asi tungi yumbi oigadoribani makhoida afaba education fanghan bahaibasida khunai asi manglomda purkhatkadoribani makhoiba jahi ama larik ningthina tambidaba haibasi Tambida haibasi general ama horaga lehaugadoribani maram aduna mahiroi singna mahai tambada hena pukning changbigadabani makhoida haujik sinariba thaudang asi mahai masinga mari leinaba wakhal lawsing tansinbaduni maram aduna hek yariba makai mahiroi singna khongjang changchin baromda migyeng thamloidabani haibasu makhata ki UNACO Group ki members singna Education Minister oina nauna thau purakhiba Thaunaujam Basantada lengyan fi ama amasung memento ama khudol tamki haina phongdokhi Maduga loinana Imphal East District ki Khundrakpam Assembly Constituency manung chana laiba chanung da laiba asigi awang nongpok state sing da lairiba Residential School singa changdam nabada noplaroi UNACO gi Residential School ama sananaba urep uyung tambinaba haizaraki masidasu natana wachat wanom ama fawba taudana chanura kaithel da leiba UNACO gi school da science room hangdokpagi ayaba pirakhibagi su nungaiba phongdokhi Manipur fauduna Myanmar dagi purakpa sana keji tara manga dasmit mabudraga humdoi Dimapur Guwahati highway dagi Directorate of Revenue Intelligence na fagat pangam kre hairi pawsina makhata na hai Manipur yauna awang nongpok ki state singda Myanmar dagi lona sana pusilaktuna aronba lalon itiki thabak chauna chathare haibagi paw fangbadagi Aina Goal on the Highway Haiba Mission Amagi Makhada Sana Lalon Basing Asi Tiba Humbagi Tabak Chathaduna Lakibani Assam gi mafam amadagi ngarang fagat kraba sana sing adu chaurakna lupa crore ahum 10 kontraga nipan gi oigani hairi pausigi matung ina DRI gi timna akhanaba pau ama fangbadagi maudagi Assam tamna lakba oil tanker ani amasung truck ama thiba humbagi tabak chathabada tha asigi tarani thoigi anganba ayukta sana sing adu National Highway asigi tongan ba mafamdagi fagat kibani hairi Imphal East District ki Porompat Police Station ki manung chanba Khurai Telipati Mandir manakta ngarang numidang pung 9 makhairom taba matamda IED oiramgani chingnaba bom ama pokhaibada miyoi ama sokpadagi laikanakre bom adu police na pokhai hanba oigani haina Telipati da khundariba Tilishingna irang haurakre bom pokhaiba aduda soklaba miyoi adugi maming Shubham Prasad Sahi Kungatare apokpa Nandikishore kawi Khurai Telipati dagini mahag khudakta Jenims Hospital da pukatuna laikanakhi
IED oiramgani chingnaba bom adu pokhaibada khamduna thamba yotha gari ama yauna alto car amasu akai atoi thoki thodok thokfam manakta laiba yum singi thong thongnauna chingba singsu bomgi safuna akai atoi kayamarum yawhanki thodok asi thokraba matungda wangkhai assembly constituency gi MLA thangjam Arun Kumar ex MLA yumkham irabat amadi okram Henry shu mafam aduda laktuna asok apan yawriba sing adu yengsinki loinana Manipur police ki ADGP law and order Clay Khang Sai yauna police ki makok thongba officer kaya su laktuna yengshinki hairi Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region Phase 2 gi makhada Manipur Organic Mission Agency MOMA gi khutangda Nahakbam Foods and Beverage Fresh na yolakpa organic ki yaingang akangba metric ton tara European laibak singda yawanana ba ahan boina ngarang Haryana gi Sonipatta truck ama Horticulture ki Minister Letpau Haukipna Sanjen Thonggi Horticulture Office mamang dagi lamthakri lamthabagi thoram aduga mari leinana Minister Letpau Haukipna hai popi thana ba hona bada chingi umang kaya jungle cutting amadi diesel siznaduna kokthorak padagi nong khara churakpaga landslide sing thokalakpani Minister na hai manung hanjin ba jingi mafum kaya da popi pambi thana bagi damak umang kokthok liba sing asina amang ba kaya ohele masina lamdam sigi naha kaya bu aran balambida sangshin han bagi chathan khibada natana akoi bagi fivam da su chauna singnarakli asiguma thabak chathariba sing asi thengnana ba lengak nakkan na hotnari loinana makoina popi bu thararoi hairabadi atopa lambi pina ba hotnagani state lengak ki sel leitrabasu center ge senthang Lauthagani amadi Horticulture Department ki maikaidagi pangba yaba mateng khudingmak pangani haina so phongdoki state asida puthokpa organic yaingang asi mapanda metric ton kuntra thadokadabani ngasi ngarang ahanba oina metric ton tara thadokpa hobani organic Manipur onthokpa ngamnaba miyamna chemical fertilizer sizinabagi thabak asi thadoklasi masigi mahutta mahausagi oiba Santi Sanyung kaya sizinaduna mahay marong puthoklasi Manipur masagi oina layhaw layba lamdam amani organic oiba state ama ohenana ba ngamna ba department ki official singna sukan na hotnari jingi state oiriba Sikkim da organic state oiba ngamkhre maram aduna jing amadi tamda lairiba ichin inaw singna mahay marong thaba matamda urea har sing sizinaroi Momana honarak liba thabak sing asida miyamna su pukning thagot piu haike Imphal Dimapur lambi da chaliba potpuba gari sing lambi asida chaliba miyam gi mateng pangna bagidamak Global Posting System GPS haplaba Manipur Police ki Highway Patrol gari nipan ngarang Manipur Police ki Director General P Dongelna lamthakre State asida anauban National Education Policy 2020 chanarakpada lamdam asigi puariga sagonari bahiram sing chada kontragi changda
ꯌꯥꯎꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯊꯥꯎꯅꯥꯎꯖꯝ ꯕꯁꯟꯇꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ, DDU, ꯀꯧꯁꯥꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ, ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁ, ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯦꯞꯇꯔꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2022ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯄꯗꯝꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ आर्ट की लमदा सिंगजमई मखा थोक्सोम लैकाइदगी लौरेंबम बिनो कोंगबा नंदैबम लैकाइदगी कोंसम इबोमसा अमसुंग ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज की लमदा कक्सिंग मोइरांगथेम लैकाइदगी मोइरांगथेम मुक्तामनीनी मिनिस्टर बसंतना मखाताना हाई स्टेट लेंगाक असिना अमसुंग मसामकी माइकाइदगी ख्वाइदगी फबा मतमगा चुनाबा खुमांग चाउशिनबा अमसुंग मपुंग फाबा डायनामिक ओइबा एजुकेशन सिस्टम अमसुंग एटमोस्फियर अमा लेहनना बहोटनरी मसिगिदमक एजुकेशन सिस्टम बो फगत हनबा पांबा मियोशिंग तोंगान तोंगानबा इंटेलेक्चुअल सिंग CSO सिंग यावना अखंग अहै पुमनमक्तगी सजेशन सिंग लौदुना अदुबु थबक वइना ओंथोकनबा थौरांग कयासु पाइखतले। पदमश्री अवार्डसिंग ओकपगी थौरम कॉलेज असिगी हॉल दा पांगथोकपसी यामना मरम चाइ कॉलेज असिदा तमलिबा माहिरोइसिंगदा पुकनिंग लौसिंग ओइबा अमसुंग आइडिया क्या पिनबा पाउजेल पिबा यावबा थौरम अमसुनी हाइबदा हाइमनबा थोकलोइ पिकलबा स्टेट असिदगी अवार्ड कया थोखरे ngasisu makhatana awardee ahum thorakli masina takpadi state asida talent leiba miyoi kaya leiri haibani adubu award ama oiba haibasida talent leiba changi makhoi sing asi adugumba miyoi ngaktani masi makhoina matam sangna makhoi gi field duda hanba leitana honarakpa amasung khangba kanbagi mahai fangbani haina phongdokhe। पाव की मरक था नापेन अत्यंत ब्रेक अमतंग लौजरे। हेलो कई दौरगी ने नंग ओ यौरे कई नंग यौरे नंग न फोन द लापदु नथि ने आई निंगाइरिस आई सिदा लेरे नमांग दे लेपे कइदौरगे कदाय पैसा कदाय इस पैसा थोबो चलुब्रा आइबुने अनाबा हंगुबगा चप मानखरे ए करी कना कइदौरबा ओ डॉक्टर नने कैंसर ओरनबा याइ चिंगनै टेस्ट थोक्सेना हाये ताददु ए अददा तंगदांगबा म खंदोकनबा लौर दुकाला म थादोअगा मपानदा चटलनि न कोइ चेन हौरी इहे अदुगी द मुक्तबु कइदौबगी मपान द चलुने गेने आइखोइ सिदा सु लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी की अनुभव मतंग चुनरबा खुसु खुलाई कया मरांग काइना लेरबा अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट हाइदना बबिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल अम लेरिसिदी ओ साजिवाजिल चंगफमगिदो होइने मदैदा मेडिकल ऑन्कोलॉजी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हेमाटो ऑन्कोलॉजी न्यूक्लियर मेडिसिन मदै हेंदोक्तना हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी न चिंग लोइन लेरिसिदी अदो टेस्ट तो आदा मु थारादी अदुम चटपदुगा am हनत्रबा इहे ओइ दे सिगी स्टेज यौरे अदुनी अदानी हाइबदु खोकोप खंगबंगमलबा पेट सिटी मदी गामा कैमरा हाइरिबा मेसिन सिंग असि लेरे सिगी मथक्ता मै याइनबा मेसिन हेल्सियन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ता आहानबो ओइना मणिपुर दा लेरे कांदे आई चके इबाइदो मपान दा चटकुमजी अखोइ सि सुम येंगजी लौ इंखोल काइबे यारोइदना आई अमदा थिंगुगी गे असतों फिंगरे हे मेन मांगम ता ताहुदे करिनो ngасidi wakhal yamna nungaiba malida वखल नुंगाइबा का की वा नतेदा येगोने नंग सुरुलिबा फिसिंगसिबु कमाय सुरिनोबा हा लंगटिक लंगना थमगा मनम न मरो लम नुक्सिबने नते नांगे न कमाय सुगेबा अदुगा ngasigisना कमाय तोरिनो हैबा हा कमाय तोरिनो हैबा अदुबुरो आइदि nga hangai khangbu khangude
अरुबा डिटर्जेंट पाउडर की प्रोडक्ट सिंगसे फीसु सोहंदे यामना सुनाली अदुगने मनमसु यामना नुंसिहल्ली होइने अइनसु अदुमाइना खल्लेबा नहांगे सुमान मानदेना हाय मतुंगदसु अरुबा डिटर्जेंट पाउडर खंगेदना मोय तामोसिमा असेंग मंगनी PS Chemical Indore अमसुंग PS Enterprise अनि ने पुन्ना खुसमनदुना इरमदा मसिदा पुथोकचरिबा अरुबा डिटर्जेंट पाउडर मसिगी मल्टी इंजाइम फॉर्मुला सिना फीद पगलिबा अमोटप फतबा खुदिमक मयेक सेंगना लौथोक पंगले अदुगा फिरोल सिंगसु मसु कोखंदबत नतना लंगना ngathokतुना मतम पुम्नमक्ता थंबंगमने लोइना लोइना मसि सिजुनबा मतमदा खुदसासिंग असिबु मतम पुम्नमक्ता सोखंदना थंबंगमने अखोइगे प्रोडक्ट सिंगदे 1 kg डिटर्जेंट दा 3 लीटर की बकेट अमा लेमना हप्सगने 3 kg डिटर्जेंट दा लीटर 13 की बकेट अमा लोइना लेट कोबर अमसु लेमना हप्सगने मसि नत्रगना लीटर कुन की बकेट अमा ओइना हप्सगने 5 kg डिटर्जेंट दा लीटर कुन की टब अमसु लेमना हप्सगने लोइना लोइना मफम असिदा डिटर्जेंट केक सु फंगबिगने ngasi ngasimak lengsin bidao aruba detergent powder thobala thokpham awang leikai akupa marogi damak contact tawbiyo @787886927 natragana 7005879624. ब्रेक की मतुंगदा तराम नोकचरी पाव मखाताना पिजरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन HMAM स्कीम की मखादा पीरिबा सब्सिडी मसी असि मपुंग फाना लौमी सिंगना फंगबा ngamloidabagi फिवमदा लाक्ले हाइना नोंपोक इम्फाल लौमी सिनमी अपुनबा लुपना थादोरकपा चेरोल अमना हाइरी लुप असिगी सेक्रेटरी ना थादोरकपा चेरोल असिन हाई लौमी सिंगना लौ सिंगु तौबा अमदी सासन लोइबदा चंगबा खुसु खुलाई लैबदा सेलगी मतेंग पीनबा हाइदना SMAM हाइस हाइबा स्कीम असि मणिपुर दसु एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ना चनहंदुना लाक्ले स्कीम असिगी मखादा हंदक चाहीगी ओइना आइटम कुनगा माथोइदा मतेंग पीनबगीदमक नोटिस थोक्तुना फॉर्म मैचिनरी सिंग लेनबा लनाई लौमी सिंग नतना ग्रुप सिंगना डिपार्टमेंट ना पीबा एप्लीकेशन फॉर्म की फॉर्मेटता मेंसिलबा फॉर्म सिंग अदु थाजिलक्तुना कानबा लौनबा अप्लाई तौरकपा यागनी हाइदुना नोटिस थोक्रे आइटम कुनगा माथोइगी मनुंगदा मखल खेनबगी मतुंग इना पीगदबा सब्सिडी चांग उत्पदा लोइनना फॉर्म मेंसिनरी सिंग अदुबु लौमी सिंगना लैबा याबा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ना सखंगलबा लीडर फार्म निपाल की ममिंग फावबा पीरी कनागुंबा लौमी सिंगना सब्सिडी असिबु पामलबदी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ना थोक्लबा लिस्ट असिदा यावबा डीलर फार्म असिखक्तदगी लैगदबनी अमसुंग लैनिंगबा लौमी सिंग अदुना माना लैनिंगबा आइटम अदु डिपार्टमेंट ना पीबा फॉर्मेटता मेंसिलबा फॉर्म अदुगा लोइनना इक्विपमेंट अदुगी ममल यावना थाजिलक्तुना अप्लाई तौरकपा यागनी हाइरी लांगोल दलाइबा लांगोल ओल्ड एज होम दलाइरिबा अहल सिंगदा सिंगजमई दलाइबा थौनाउजम चाउबा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्टना थागी पेंशन की सेंफम येंथोख्रे मसा सिंगना ममा मपाबु मिराई बिराबदी मखोइसु मसा सिंगना मिराई बिरकनी हाइना एक असिगी मैनेजिंग डायरेक्टर थौनाउजम रोमेना फोंदोख्रे अहल सिंगदा पेंशन की सेंफम येंथोकपा अदुगा मरी लैनना TS रोमेना हाई लैंगाकना पीबा सेंथंग अमक फावबदा फंगदबा चलाइरिबा ओल्ड एज होम असिदा लैंगाकना मियेंग थंबिरगा होम असिदा लैरिबा अहल सिंग असिदा फंगबा याबा खुदोंचाबा सिंग फंगहनिंगी
Chief Minister gi Haksel gi tengbang, Chief Minister gi Sotaraba Singh gi tengbang, Chief Minister gi Health for All na chingba scheme kya Chief Minister and Birena Luchingba Lengak asina miyam gi damak paikhatli. Scheme sing asigi kudong chaba kaya Lengak na miyam da fanghanduna lakli adubo asigumbai scheme sing asi kudong chaba si All age home da leiriba ahal sing dadi fangdaba leiri asi yenglaga lengak na makhoi gi damak akhanaba thaurang ama lakhadaningi haike mahaki apokba laikhidrabasu mahak masamaki karigumba khara macha ama oina Tauningbba adu ahal sing asigidamak ngamjaba kharadang oirabasu mateng pangjabana shaknabagidamak ahal oirabasing asida leijaba senpam khara pension oina pibani hainasu haike Wangkai Ketel asang bigi ima Ibel Singh amadi Wangkai Kongba Coordinating Committee gi member sina ngarang Imphal Yaripok lambi sembidi haiduna ngarang thingjiluraba matung ngarang mari leinaba singna lambi semnaba tharang loba haukhre hairi ngarang ayuk pung 8 rom tabadagi Imphal Yaripok lambi gi sharuk oiriba Ningthem Pokri Mapal changfam dagi Yonglan Leirak Fawgi lambi semnaba truck kayana nung haithaki loinana lambi gi nak yetta lam khopsil lamba sing Sizinaduna Lauthokpada natana iram nalagi sengbagi thabaksu sathaki haire Manipuri culture yaudana Manipur gi apunbagi saktam sagat pa yaroi culture haibasi khunai amagi achoba yanglin saru amani haina Imphal East Jilla Parishad ki Upadhyaksha Dr. Khetri Tamana Phongdokri Chanalukoi Art Center amadi Patriotic Writer for Forum PMWM Manipur anina punna sinduna numit humni chupna chatharakpa Manipuri Cultural Festival Englishing ani kunganithoi ngarang lotion bagi Chana Pokri Mapalda pangthokiba thauram maduda athoiba mitungi warol piraduna mahakna makhata na hai makhoina makhoigi culture bu yokhatpa haibasi makhoigi lawfam thokpa thaudangni maram asina himinariba furup khudingmakna furup singi oiba culture bu yokhatnaba honnabagi tangai fadabalei haina phongdokhi Lamdam asi nongmanongmagi mayai kabasinjakna lakhatle mi sibagi poloibada fawba yu yaudrabadi poloibinaba mi leiraktabagi fivamda lakliba asi laibak thibani haina Coalition Against Drug and Alcohol Kadagi President Hizam Priyokumarna Phongdokre Kadagi Secretary Information and Publicity Kundongbam Ananna Phongdorakpa Thadorakpa Jerol na hai lamdam asidagi mayai kabachinjak marufang na muthatnabagi
pandamda jangshilakpa khongjang sharuk ama oina ngarang Ningol Club Hairoka khusamnaduna Hairok Part 2 Mayai Laikai Community Hall da laiba Holda mayai kaba chinjakna khunai da piba chaitheng amasung mashibu thingna honabada miyamgi thaudang haiba hiramda pangthokhiba khana nainabagi mifamda saruk yakhiba Hijam Priyo Kumar na hai mayai kaba chinjak mapung phana thingba ngamnabagi damak isa isagi imungdagi hauba mathau tai ngasi khunai asida thokliba thaudok wathok khudingmak yu yaudaba yadabagi fiyom da lakle loinana mi sibagi poloiba fawba yu yaudrabadi poloinaba mi lesilaktabagi fiyom da lakliba satnabi asi semdokpa matam oire hauzik tampaki mafam ayambada lai haraubagi thauram pakchanna pangthoknaba matamni asigumba yamna maru oiriba ibudo ibendo haraufamgi akoibada yu thaksinbagi thawong chathariba asi laibak thibani yu thakpadagi hondorakpa plastic pumchai Jaibagi yamna fajadaba masak ama uwa fangli asigumba asina kunai asigi civilization takliba lai harau bagi thoram asi masak thihalle jerol asina makhatana hai fibam aduda resource person oina saruk yakhiba kadagi general secretary Gichandram Mangangna hai naha singi marakta yu amadi drug makhal kayagi sizna bagi changwang khalakpana nauna yumba lambida khongda jarakpagi Kayang mapamda halakpa masing yamle masida natana fuba chaibagi hendoroktuna mama mapa pulap hatpagi thaudok kaya thokpagi pau tari nupa sing yu thakpa thingnaba honaringaida nupi sing yauna yu thakpagi chatnabi amadi kwa chabagi fashion ama lakliba asi thingnaba honaminasi kana nainaba mifam aduda maira paibi khundongbam pani Ningol Club ki president Sophia Khundongbam amadi Angalwadi worker Moirangtem Malashu Sharuk Yaki haire Lilong Assembly Constituency manung chanalaiba minidam saba loidringaida regulator ahomak fill oibadagi nong leptana churakpa asida maikai adugi miyamna ising isaw thokadra haibagi mi paiba faunare minidam adugi hauzik oiriva fivam paumi singaloinana yengsinminabada laikai adudagi Sirazuddin Khan kauba miyoi amana hai thong ahum panba Minidam asigi regulator fail oiba maramna haukiba numit kharani asida leptana nong chuba sidagi khusemgi oiba ising ichaw thoraktuna yum tara kun hena ising thumjinbada natana ngangau local chu ising na thumlare adubu excavator singi matyangna thong namthadanabadagi yari kharamakhaidi safare thong chingkhatpa amadi thadaba khudingi excavator ngaiduna adumak leibagi fivamda laklabadi miyam awaba mayok nabagi fivamda lakle haina fongdokhi Lamdam asidagi drug marufang namuthatuna drug free oiba state ama ohenanaba Chief Minister Gilichung Makhada Changsiliba War on Drugs ki campaign asi mai paknabagi damak miyam puna mateng pangwinasi haina Shaitu Assembly Constituency gi MLA Haukholet Kipgena Fongdokre Shaitu Gamphajon area gi civil body singna sinduna SP Ngaimun village na
ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ MLA ꯍꯥꯎꯈꯣꯂꯦ ꯀꯤꯞꯒꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ AC ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯧꯅꯤꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥꯏꯇꯨ ꯁꯤꯗ इलेक्शन मरी लेना पामदब थौदोक अमता थोखिदबा असिना AC असिदा अहोंगबा लाक्ले हाइबगी खुदम ओइरे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लेरिबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मियाम पुन्ना खुसमनरगा चीफ मिनिस्टर गी लिचिंग मखादा चंगसेलिबा वार ऑन ड्रग्स की कैंपेन असि मपुंग फाना सौगनबा फिरेप लौमिनसी हाइना फोंदोखे हौजिक लोइसिलकपदा सानबगी पाउ पिजरी ऑल मणिपुर ताइकोंडो एसोसिएशन असिंदुना खुमल लंपाक इंडोर स्टेडियम द चथरिबा 13 सुबा गवर्नर्स ताइकोंडो कफ इंग्लिश सिंग अनि कुन ngarang nini chanba numitta रियल ताइकोंडो एकेडमी गी तखेलंबम गेलेना सब जूनियर नुपामचागी केजी कुनगा मंगागी कांगलुपता गोल अदुगा यूनियन ताइकोंडो एकेडमी गी ngambton अहन थेमना सिल्वर मेडल फंगबा ngamkhre असागियु आर्लेन अमदी PTA की एस पुनसिबना कांगलुप असिगी ब्रोंज मेडल फंगबा ngamखे मणिपुर ने युम्बु ओइदुना चथरिबा 12 सुबा हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप की ngarang ayuk khomal lampak हॉकी स्टेडियम द सानाकिबा पुल ए गी मैच अमदा हॉकी बेंगल ना हॉकी जम्मू एंड कश्मीर बु अनि अमदा माइथिबा पीख्रे Haingang ibudong marging harauba lupki ibudong marging mukna kamitina sinduna ngarang haingang gi ibudong marging lai haraubungda lam mukna changdamna ba pangthokre haingang ibudong marging lai haraubaga mari leinana pangthokkiba lam mukna aduda hairok mana pana kaksing panabu maithiba pikre Andhra Pradesh की राजामुंद्रीदा था असी कुनगा हमदोय दगी कुंथ्रा माथोय फाव पांथोकदौरिबा मरीसुबा NTPC गिट अंडर 9 अमदी 12 सुबा बॉयज एंड गर्ल्स नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप ता मणिपुर रिप्रेजेंट तौदुना सरुक यागदबा आर्चरी सिंग ममिंग लाउथोखरे खुराईगी हुरु ट्रफ ग्राउंड दा था असीगी तराग मरी दगी हौदुना पांथोकदौरिबा Greenfield Soccer Cup English singani kungani thoigi conduct taunaba match official singi maming ngarang All Manipur Football Association na lauthokre Hojilo shilakpada maroiba pau lenga ki employees singi anauba transfer policy chatna bahokre Imphal da laiba lenga ki quarter sing da charge yangkha hena logi wangmada sajile थांग नुमिता महरोई सिंह बेग पुदना स्कूल काहन बचन हलगनी हाइना TS बसंतना फोंदोक्रे कांगलोन काइना क्वार्टर दा लेशिलंबा कुनगा निपान मसक खंगले पोक्सो केसता मियोय अमा चाही तरागी मियाद पीख्रे मणिपुर फाउदना पोखिबा सना केजी 15 असम दा फारे तिलीपति दा बम पोखाइबदा अमा सोकले पुलिसना पोखाहेनबनी हाइना इरांग हौरक्रे
अहानबा ओइना ऑर्गेनिक की याइंगंग अकंगबा मेट्रिक टन तरा हरियाणा दा थाखरे पिजरिबा पाउ सिंग असिगा लोइनना नुंगटी फोंगलिबा पाउ से सिंगदगी लौथोकसबा मरोइबा पाउ पिजबा मतंग असिदा लोइसिनजरी ताबिरिबा सिंगबु अमुका हन्ना निर्मला थांगजमना खुरुमजरी। Hello, kay dawragi ni nang. ꯑꯣ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ Kay no nang yori nang na phone da lakpadu na tini ay ningay ni. ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯞꯄꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ Kadai paisa kadai. ꯏꯁ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯧꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯨꯅꯦ ꯑꯅꯥꯕ ꯍꯪꯉꯨꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ Eh, kari kana kay dawraba. ꯑꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯅꯦ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯤꯡꯅꯩ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯇꯥꯗꯗꯣ ꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯪꯗꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯂꯧꯔ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯂꯅꯤꯅ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯍꯧꯔꯤ Ihe, adugidamuktabu kaydawbagi mapanda salune agene. Aykoi sidasu latest and advanced technology gi anuba batang machutnaraba khusu khulai kaya ama marang kaina leiraba American Oncology Institute haidana Babina Specialty Hospital am leirisidi. ꯑꯣ 사지와질 정품기도 Hoine madaida medical oncology, radiation oncology, surgical oncology, hemato oncology, nuclear medicine madai hendoktana health insurance ki facility na chingba loina leirisidi. ꯑꯗꯣ ꯇꯦꯁꯇꯣ ꯑꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄꯗꯨꯒ ꯑꯝꯍꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ Ihe, oi de sigi stage yaure aduni adani haibadu khokop pakhangba ngamlaba pet city amadi gamma camera hariba machine sing asi leire sigi mathakta mai yaina ba machine Halcyon North East State ta an bo ina Manipur da leire kande ai chakke ibai do mapan da sat kumji akoi si sum yengji low in khol kai be yaroi da ai am da thingu gi ai ꯑꯁ ꯇꯧ ꯐꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯦ ꯃꯦꯟ ꯃꯥꯟꯒ ꯑꯝꯇ ꯇꯥꯍꯧꯗꯦ Nungairaba Paujil, New Era Higher Secondary School, Thobalna. SSLC 2022 examination Thakiba Mahiru Singidama, Akhanaba Free Foundation Course for Class 11 Science 2022. Lagliba Megi Tang Tara Mapandagi Haujaragani. Loinana, Chaliba April Gitang Kulhumdagi application form Tajaragani. Ningthizana train Torbo Oza Singna, Physics, Chemistry, Biology, Mathematics Amadi, English subjects sing, Ayupung Mangadigina Pungnipan Fauba, Nungtigi Taki Tamigani. School Lasina Haukiba Chahi Kayada, Council of Higher Secondary Education Manipurna, Lobe Exam Singda, 4th Amadi, 20 ranked subject topper Amadi, Inspire Award Kaya Puthokre. Interest Laiba Mahiroi Singna, Pizaribo mobile number Amadi, School